Hallelujah. Hip, 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 hooray. Omi ye bijuno. Bijuno nu wa yo shishiji ake. Wana subscribers. Ha. Imachoneke. Beneno ni keda nye fenshi. Ake nye finse. Kenye ngawu. Kenye bechomu. Ni hani wo. Maleni kande mone. Esheheni. Eshene. Min danye fenshi. Wo bijuno ni wo yo. Masumo ake. Unyeba sendi biko ya malewie moko no sumo wa. Ni favorite scripture. Wa sendi mi. Wanyo kewo comment section ne. Wanyo email me. Menu yo WhatsApp na me. So wanyo WhatsApp me. Ni makane. O favorite scripture. Ye gami. Kuno knows o favorite scripture. Ye gami. Hallelujah. Ewo keje time ni video ne baya out. Ke ashi ochi ni baba. Ma hefe masmunye sendi because mi taoni mo fe mo ni ba na video enye esendi ibe kome choda ni me kome na video wo nye fe nye senda wo ngeno ochie o ba kandilala but eno ochi ni baba no ni na fe keke inkani wala don. In summary, what I said in Ghana was that we are celebrating 100 subscribers, and thank you all for your support and your inputs and your guidance. God richly bless you. And to celebrate 100 subscribers, I would like you to send me your favorite scripture and I'll read it in Ghana for you. You can put it in the comment section. You can email me. If you have my WhatsApp number, you can WhatsApp me. Next week, we will still read Psalms, but the week after, I upload every Sunday. So the week after, then I will read your favorite scripture. All that I have received, I will gather and read your favorite scripture in Ghana for you. God bless you. God bless you. Lala, oha kenyuma. Yehowa ke emanche ni engole. David lalako. Yehowa ke minu chole ake. Tami nine junono. Ke ashibe yino ni mango ohinyelo ele mafe onajianshima ango. Yehowa aje zion ike omanche chiwulule ahao. Eke ake yelu moye ohinyelo ele ano. Bunoni ho fatale o mambile aba o ye amedienche amesumona obrahi le aba o tamole bibo ya ogun konkon le no Yehowa ekakita ni echake edwemu budio sofo kemi ya na no ye Melkisedek bediano to le na unchole ye onini juno e tria mancheme ashi ye eminifu bile no kodo ye maji na te ni amemini ayi moto kegboyi ple ni manjeme fe ye shupon mu le fe no nufa ni yo gbe to emini no hiwole ye umanye. Hallelujah. Lala oha kenyuma ke kumi Yehowa jiemu Yehowa yi Wada Yehowa shike mitu ife ye jaloi agwabo lemni ye asafu lemni Yehowa nuchumo ile ye na akwe ni menfe ni na etu ile kasio enuchumo le yubo ke wu ke agboje ni ejalele hiushi ke anano iha akayo ina akwe enuchumo ile drolo ke mubonalo ji Yehowa Iha meni shiole gbeye ile yoni ituro bife bile ikayo ipamole iha imanle leo ihiwale nuchumo ile ejake ikeje majinle ashikonjinle ha imanle ake amebushini enini na nuchumo ile anokwali kejale sane yelini ni ikwele fele anokwali ni ame mashishinda
kemiya anano kuni ake anokwayili kejale achuhini eha akpon ewebi ile ni ke amekwanano pamo egbele hichi egbele higbeye yo agbeye shemojini de shishije menfe ni yonole amena ni ashishino papa ejiemo yoshi keyanano. Hallelujah. Lala uha kenyuma kenyo bomo papa ni ishe namo jiemo Yehowa yi ajo gbomo ni shio yo agbeye ni eyo ekita ile ahitu ijun le esue a chomo gbeme rujin yeshipon le no ajo jalole asue ni namo keshika ahi ewele ni jalele ahi shi ke aya nano jaloele la chuoye dumni hame drolo ke mobona lo ke jalo jile monimlihi ni faamu no ni kano kwayeli fio eni fele ahi ale jalole noko chakende buku aka ile ke atinano eshe sani fon kuhi adaficho agbeye ihe mokeyeli mniwa ni ihe kan Yehowa no etuye fa eshe ngbeye ke ashibe yinoni na ehine loele anagbe edempo pam ha uyafoye ejalele hiyoshi ke anano aha ena hiwale ni ihe abanyam mefonji na ine ya memni wola amepeo amenyanyo jin ashishi ni amelajio mefonji atao moni fio yaka. Hallelujah. Lala uha kenyuma kete ajie Yehowa mnihile yi nyejia Yehowa yi au nye Yehowa chuji mfe nyejia Yehowa gbele yi ajie Yehowa gbele yi kejebenem ni ahun ke ashinano isaka ajie Yehowa gbele yi kejehunu shite ahun ke ashi eshinowe Yowa kwakujo keteke maji fe yenunyam leteke mwe amni mwe namota mo Yehowa wonyumole oniyo mwe amni mwe nie ma ehin shi ni ekwo ni yo mwe ke shipon le no fele ete ohiafo shikejo mulumni ni ewu omo ni efile no kejo tumuno kuni eha eke ablade niji emanlem ni ablade ile atrashi eha yo kene chon shi anye chon bi anye yo mishe niji ya Yehowa yi. Hallelujah. Lala uha kenyuma kedwe heho bujron lala beni Israel bi leje Egypt ni Jacob shwe leje man ni yuo manse wiemo lele Yuda chonu chole man kronkron ni Israel chon le di enche eno isho chirule na ni dufwe yoda hu paho ojin le tumo tamo ojeni ngonpo ile hu tumo tamo banten bi ao isho ti ayeten ni oju ofo ne boyoda hu yo paho ne ao nyegonji mini eba nye tumo tamo ojeni ne bushipon oya popo ya Yehowa hi ya Jacob numole hi moni ha tesa chon papo ni eha turebo chon luhimele. Hallelujah.